Bula. Go minuni mereka-raki yang doktor letak na borong ng Bula FM namun dua nasib. Nimbula ayaw Meli na wati tiu may mataniway ang doktor letak na borong ng Bula FM. Doktor kami ono series ng Bula FM namun dua nasib isu. Ni sambol binakan lewi biti go nga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim bola roko-roko untuk talitaka na borong ng Bula FM. Bula FM Number 2 NSR. Bula FM number 2 Ni sambulo penaka, sai ko yang gona Vakaleleka ni no tuk ko ng bunga entendai. Rere no matibelo wa nandi ni kuwa nan rewa kambetaki. Na dhala ni no ndonga mate ndono visa na maka na buki lulu sauti. Esa mbetaki na dorbo yang baki rusa ngulu kandungu. Na ona dhala ke na ndona dhala ke na kunibwa na wenga ngani biba matintaki. Rere biliame korko tambui walu ke na matai turang ni lawa peni ndali tu idama. Mbetaki na dorbo ngu na ndona dhala ni rewa na baka rauri baki. Ka vagabuna no mai lenga dona lini benua dona dala ni non seng ni murian na lawan kena bang taki na ngon sala dona dala ni kena revu taki na motoka ka sen sala bat kai na ve ka vaga taki lai na non le sen kena dona dala ni kena kunei na lawan na motoka na wenga ni beba matin taki sai ko na marijuana sa vaga de taki na kisiongo kena mata belo wele belo toka en ga kadip tala kisiongo en ka rosengo bul ke tol ni singa ni bolongo. Esa mai tau tali tunga vagabesu nan rewa ni motoka vaga i tau kei, ka mbes ni besu lia nangalala mengol lambasi ka vagabuna lenga bodalka, malakena na madhawa sauti, rei na matabelo wa inusur na turanga waya. O masi tigo malutoka, yang bagi tulusang bulu ka wonu, ka dhabutu mana koroko na isa umue te lebu, embetak tiko na rona dhalin rewa ina bagaro rebaki ka vagabuna na lenga ni liu ni bunua. Rona dhalin rewa ina bagaro rebaki ka vagabuna na mabuani liu ni bunua, kena ndona dhalin rewa ina bagaro rebaki. Vagara kita ko tigo malutok kina mati beluai ni na kere tigo na bibu ke bagalawa mana tambana ni legal aid esa rumbe na kisi kan nga rungudi na singa vagara rombuka mana nga itau kina na lewa ni na kere bel muti na vaka ulori na vagara rebaki kena terbaki na ngwan ni babalangi na ngwan ni rewa esa kuneni ndona wakatu ni kena yadon badal ka na ndabinga on sala Onggo salumure na kena mai adha vitarabi na lenga bodalka en on dengan sal ka mai kauten sarkina nam bula ni ndona turanga mbaki wasang bul ka walu ka dabutu mana korro ku nambu tindi en asana ku siru en mbongi ya ngonongo se durmi bitiko na bola malutoka na ikarua ni pasindia itu tuku dingomi ni bukan en rewa seng tukan ni bamure na vila o birkuturi ya ni tuku dingomi ni saboga rambali butaki tiko ni tubu ni biwa rambutaki na matambosi ni vila ku yakin on tubunua en ngonongo sal toka na wasang wul kelima ni wili ni lino sa melenga na buku ni badal ka ngon sala de bagato botani ki limo sanga wul ka diwa en ngono bata bakango en ambaki sauti kina gito e maruta ko Gareth Payba nandani bi bagata bulidi ni Fiji Airways Men Sevens na kilani gito tek be rodorbo under 20 ni biti e marita ko beba ni bunga be rodorbo ngu e toka bir na kila kina wal ni gito en revi e kayo beba ni ngwa sa kena ngono ndonu mena muiri kina no kila mena rauni ndo mer rauni randong gitu benaka en be singa ni mataka en ngono ngor kan vatigo na leo ni tim ni Fiji Sevens en buku ni bawo rau kina Ocean Sevens kan baga dortigo ni kabito kina kawol ni singa ni bolo mayango na tim ni vite tong vatiki New Zealand Java ni New Caledonia ki ni way mada bekeri na Vakaleleka ni no tukutuku na kene kuri ko ni rauni ngerongoda en Bula FM kina Radio Fiji 1 ni baga dingo benaka. Bula na lang ko siya do tali taka bole rongo sirma ko na do Fiji na kasi. Bula ya Veronica melotoka do tali bio na Radio Fiji 1 ando mai biti. Na vango merre telawa go ngai tabua ando tali taka na rongo na Radio Fiji 1 nando mai biti. Bula go ngai no ke imba ando tali taka bole na rongo na Radio Fiji 1 ando mai biti. Na bole. Ana dango sani terkuati Ando tali taka Vakaleleka na Vakaleleka na Radio Fiji 1 en Osori. Radio Fiji 1 nandomo iviti.